هو انت هتفضل ماشيني كده كتير؟ ما انا قلت لك كده كده دلوقتي احنا بنتكلم شويه في الموضوع عشان لما نروح البيت نتكلم، يعني الموضوع خلصان يعني. طب ايه يعني، انا عايزه اخلص بسرعه علشان بردك انا ورايا حاجات، واحنا اتفقنا والاتفاق اكيد اسبوع واحد بس زي ما احنا قلنا. يا نسمه نخلص الموضوع دلوقتي، نروح البيت ونحل الموضوع. ماشي يلا. اوكي. نسمه اسكتي بقى عشان خليكي هنا عشان انادي لامي. تمام. طيب ماشي اوكي. يا ماما، ماما ايه يا حبيبي؟ انت فين؟ انا اهو. كنت عايزك بس في حاجه. ايه ده؟ مين دي؟ دي مراتي. مراتك؟ مراتي. مراتك ازاي يعني؟ مراتي على سنة الله ورسوله، رحت اتجوزتها وجيت. ده من غير ما نعرف، من غير ما تشور حد مالكش كبير؟ مش ماليش كبير والله، بس على الاقل اتجوزت اللي انا بحبها، مش اتجوزت بنتي جايبها لي. والله ومالها بنت خالتك ان شاء الله. بنت خالتي يعني انت فاكره يا عايزين طنط، نتجوز بنت ايه خالتي؟ المقابله دي؟ طب واحنا نعرف دي اصلها ولا فصلها ولا بنت مين ولا ايه ظروفها يعني؟ انا بحبها. بتحبها؟ يعني انت عصيت اوامر ومشيت اللي في دماغك. عشان انا بحبها. طب وانت ايه المطلوب مني دلوقتي؟ ان انا ابارك لك على الجوازه؟ المفروض. والله العظيم؟ لا أيوة. طبعا انا مش راضيه مش عن يمكن الجوازة دي. تحبيني يا طنط؟ لا يا حبيبتي، احب بنت اختي. بنت اختك دي اللي انت عايزه تجوزيها لي عشان مجرد فلوس، انا مش لازماني. ما انت عارفه ان احنا مش ناقصنا حاجه، من امتى اصلا احنا بنبص لفلوس غيرنا؟ فلوسنا بتاعتنا احنا بنجيبها بعرقنا، مش بنروح ناخدها عشان متجوزين حد. ومين قال لك يا ابو فهم ان انا عايزه اجوزك بنت اختي عشان الفلوس؟ امال عايزه فلوس تجوزاني إيه؟ عشان ايه؟ علشان بنت خالتك هتصونك. صح واخد بالي، بنت خالتي عشان هتصوني، عشان الفيلا بتاعت ابوها، عشان الشركه بتاعت ابوها، عشان انا مالي بالكلام ده. طب انت عملت اللي في دماغك صح؟ طيب خد مراتك واطلع بره. لا مش طالع بره. لا هتاخد مراتك وتطلع بره. لا مش طالع بره. يعني ايه مش هتاخد مراتك وتطلع بره؟ مراتي هتقعد معايا في البيت.